Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'alaga çeksiz maqtolar bolsun. Janaqırgı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'tan salama jana salavatlar bolsun. Assalamu aleykum urmatlı musulman bir tuğanlar. Biz gezektegi okuyağızdı olantağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Bejde Rayyan degen eşik bar. Al eşikten oroza tutuucular gana kiret dedi Buhari. Ramazan ayında Allah Taala beyişti dağı da qoğuzdoydu. Oşol beyişke kirүүgө bir gana bizdin күнөөлөрүбүз тоскоол болуп турат. Эгерде bir insan namaz okup, orozo кармап, толук ишеним менен бул айда калыс Аллах үчүн бирөөгө жакшылык кылса, Аллах боорукерлиги жанап өзүнүн пазилети менен ал адамдын күнөөлөрүн кечирип жиберүүсү толук мүмкүн. Бул Аллага кыйын эмес. Eğer kim Allah'ın ırayımına bölünüp kıyamet günü o bendem men senin günöөлөрүңдү keçirip jiberdim dese, mına oşol adam özü razı bolup turgan jerde. Başkaça aytkanda Allah ar Ramazanda eşiklerini açıp koyuucu, künden күнгө кооз болуп туруучу бейиште болот. Mına oşol adam baktılуу. Rivayatlarda gelet bir günü Musa aleyhisselam mınday dedi. O Allah, beyiş elinin en tömön darajası kanday bolot dep suraganda Allah Taala mınday dedi. Beyiş elleri beyişke kirip bolgondon kийин эң акыркы адам келет. Ага айтылат. Beyişke kir, o Rabbim, adamlar öz ordulарын таап, насиптерин алып бүтүшүп турго дегенде Allah Taala mınday дейт. Сага дүйнө падышаларын мүлкүндөй мүлк берсем, ыраазы болосуңбу о пендем dedi. Ооба dedi пенде. Anı sağa verdim, cana dağı verdim, cana dağı dep 5-10 bergende pende aytat. O Allah, men senin razı oldum deydi. Bunu sağa beremin, cana 10 есе köpöytüp beremin, napsin kağlagan közün kubana turgandın bağırın beremin dedi. Oşanda pende, o Allah, men senin razı oldum dedi. Anan Musa aleyhisselam Rabbisine mınday dep suradı. O Rabbim, beyişke түшкөн адамдын эң бийик даражадагылары кандай болот дегенде, мен дал ошолор үчүн алардын улуу сыйлыктарын өз колум менен эгип бүтүрдүм. Көздөр көрбөгөн, кулактар укпаган, жана эч кимдин кыялына келбеген. Муслим. Урматтуу мусулман бир туугандар, бейишке кырай жолго чогуу аттаналы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.